sasangakeun Ijab Arun Sepak 2 warga Kusuma Harapan. Urang sangat nyeming salajengna di Neng Widi warga Kusuma Harapan. Marga kali itu paketan sampai anu arewos Bojong ayah Cap Acil Cap Rizky sareng emah sahabat kepada lu suruh kawal insyaallah pada deh kamu orang kali bersepitan mudah-mudahan orang kali sehingga orang kali soleh kebahagiaan semuanya sangat ibing salajeng nanti Neng Widi nyangat damai